ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ka menteri jong sarkar jila ka bakhmi ya katnat ka khoi ka khya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo hak arp sau trik unai luar arza pusau kala kentaj ban pediang ya kijing kena persya ikinas ki betrai hapo kanong po civil hospital halor ka jing kha jong kawi kalong keme ba armet ya ikun long hapan khana jong ne hospital sarkar hari boy district ha ka jing ekran bikila pathai kubor ka menteri kalaya thu baki doktor kila ajing sumar kat kum karukam ka badai handai ka jing wanan shop ka jing ja pasngusi ka dei hi namar ba ikun long em shem la shong shu ha ka plakhuan ba dei ha ka por ba kani kalong keme kadang lek sapan khana kala khano ikun long ibam pat dap benai pura bat iba kani kalong kemi kadang pun dang kumbasan benai tam AA kalong ka basung si ha habang niyo sngo ba khlad no ikilong baka kemi ka khakon hapo pan kana kapla pen kendit yang ngaru kum ka menteri ka bopet kani ka tanan kia bat nga ong ni kipat ba kum ni kam tam le ya phi kibab pen pharyang ya kanika information lemba ki media bape shua bapin publish ya kum kini ki story sumasi one lem shangi kila GOE mo yang kum ka minister bangan kentaj ya kejing one keli jing fi ngampat tu kentaj nila dep I instructions ya ki centers jungi bro bahabadan kenu kejingja kiba kli ya kata ka center ki ban kloy ban ai ya ke information sya ka media pinda puli ya katu ka headline jong katu ka jing ya thu ha katu ka story ka sngo kumba namar bang itlempet takadaw ikon lakha pan kanan ri kamlong kumta itu ikong iwan na umden lai biji step ipoy hapo civil ila yo ya ka attention jong ki office jong ki doctors on duty to lawan biang ki doktor hakapor step ayat round hak turu kilapet kila ai kijing yaram mereka wan sendat kijing sukha ka ba iru imla ban yarap ya lagi bat menuru kinumla ban yarap namar kidon kita ki medical reasons kiba ita ikon iklem shong shu apo kaplakon ita iklong ibakha hakatu kasngi hangta hapo nongpo idei tang kumbasan benai san benai tam kajing he jong i hakak po jong kami but ita ikmi i kwale syaka bathroom ilet impoy perkat bakan wan kata kajing sukha ka bakraw but ikano i tay kulong hanta taru mdei hospital sabar re sunu kadi po wad isam sabar ilet chapan kana re unfortunately ikano i tay kulong ibatang san benai kajing imlong beriu jong i bandala ban pen im ya ita i fetus ru ngin pen im nrei ka complications kala dom lupa ha ka medju ini ilong me kam dai ga ba shaba ki doktor ki klem ajeng sumar kim tre i la shu e ben ye i ngidi man pet bahaya kani ka kam so tho ba ka thang ka do no abaja kum kata ka jinja ha kuno kolonging nrei ban shu mudur bed baka negre gadaw jong hospital kalong ka bakla sibon bat nga kentu ya ka media semua dia pet ba bo PI ke information yu pat ba kapaw la kumba itu iklong lalong full term lemla suban survive namar ilarung no apan kana this is wrong to si semua bahangin ya pet namar kani ke ke ba thang ba tang ban yolat ban kren ben pin shushim no ya kata ka power jong pi ban pensapriang kum ya kata ka news te kalong ka babaklak te kum mga ong ya pingin siya syong haka atong direk ka bangin ay no ti SOPs ki batik na yakinong kilat patahay kubar diba ay kubor supat na kini gidi ki kendon tre gi jong pi dadon gano gidja wating tips nani balay ni juk kentaj ya fi ngin juk kentaj si sin ruban ay jubab ya fi haka to kasngi gadon kata ka jingkhang jong kata ka PHC muta po jong siya klem tip ka jing shisha la shu pen pariya ya kata ka information
ngi mentangi don ke proper information halor ketuban ngin sepenye share but fi to compare at least hang tu mentangi lala pun solve ke problem ngin sa ai information ye fi hang turu ke ga baja tinggal juk ong hakapor ba pi hap thap ik ti pi don kap artli ki to ya per khat ba kam tam le ya gajing ye dai bat ki jaka ai sumat namar bakalong ka susi war ka bakang ban su spread ya kani ke information ka belong partially correct and mostly incorrect kadon kata ka situation haba hang ka do non ka jingja ka bak kendet rei tu ilong kumi la pang la katu ka nisngi la lech den la yo dawai la le thai sheyeng re ka jing su kam sange ngam tep balai ka long kumi tambah tengkat ngada kerpat rit ipi kum ko wei digi nong ya lam jong kan gejena tu dia perkat shwa ban ya ai keno ke information ken namar kan ni kejing step jong kan ni kejing sapriang jong ke information ke long teng ke babakla tapi kat ke information ke bangidon habas dang ni sumudor baik bakan ni kejing sangam keno ya no ru ngasu request ya baro tongin ya long ki bakampek ngor hakapor bangia pen sapriang ya kum kini kejing pentip namar bateng teng ke long su confusing ngaya lagi ngasiam jing piapan perkat lem yaki doktor ke pressure ke baki doktor jung yaki tray perkat lem yaki nurse hapok ki hospital hapok ki PHC ki CHC le kan lu ke jaka ke baki tray to dia perkat lem nai bangin ya longkum ni nai bangin ya kloy ban ya keno nai ban ya longkum ni yaki nong song snong ru ngadak kerpat ret ipi tengkat mla le ki jahi ki jingja bandala lut balingin safe lut hi ya baro nakat kadaw ki ikum hapo ganis das mantangi la asdang ketu kecaka sumatang ki kelung ki bapo ka prabanai kendai banai chisnem balingi kwa bandon kum kini balingi ong yipi bangin don ki FRUs balingi ong yipi kendon ki ICUs kambon balingi ong yipi ba ngin persyang ban penklanya kecaka ai sumar kejungi namar ngiyo iba hakum kene kejuk jingpang di babunjat jingja ki babunjat kan hot ting pisngo bangila feel ya fi kum kasorkat ringin yai persyang pan pendiang penbit kene kakam kat bala bat nga suong bal ting tungin ya wat shwa yi jing shisha shwa bangin pensapriang ya kata kajing petip ki